Plovila Azimut uvek su sjajan izbor. Bilo da želite da iznajmite neki od modela ili da ga kupite. Svakako će zaokupiti vašu pažnju i to zasluženo uz prelepe prizore na malim ekranima. Prepustite se boravku na novom Azimutu 72 uz nautiku. Dobrodošli! Susret sa Azimutom uvek je impresivan, jer znamo da čim stanemo na palubu plovila iz njihove game, nestrpljivo iščekujemo da vidimo kakve su nam to novitete pripremili ovaj put. Kompanija Azimut, kao i uvek, sa stilom je otvorila sezonu međunarodnih sajmova nautike. Mi se nalazimo na novom Azimutu 72 koji tekako privlači pažnju posetilaca. Verujem da će zadržati i vašu. Krećemo u obilazak. Velika terasa na glavnoj palubi sa lepo aranžiranim stolom uvek je spremna za toče gostiju. Taj prepoznatljiv stil i prefinjenost veoma su važni u svetu nautike. Tim Azimuta nam je otkrio da je na modelu 72 uveden potpuno novi stil. Počeo od samog koncepta da upotrebe visokotehničkih metoda gradnje sa velikom upotrebom ugljeničnih vlakana. Ovaj model prosto zadivljuje jedinstvenim uređenjem i svojim proporcijama. Elegantan eksterijer savršeno je usklađen sa prostornim interijerom. Velika bočna i frontalna stakla omogućuju da vidite panoramu okoline u rasponu od 360 stepeni. Svetlost ima u izobilju, ali da je ne bi bilo i previše, tu su specijalno dizajnirane zavese. Vlasnici imaju mogućnost u fazi preliminarnih razgovora da prilagode unutrašnjost prema svojim željama. Veliki salon, dnevni boravak sa trpezarijom, kuhinjom i spoljnom terasom čine jednu zajedničku celinu. U tom sklopu je i komandno mesto skipera i njegovog pomoćnika, gde su smeštena 2 sigurnosna duboka sedišta. 4 lepe odvojene kabine u prednjem delu broda daju potpunu privatnost i udobnost. Prednja paluba je posebno prilagođena za prijatan boravak u toku plovidbe, gde pored sunčane palube pokrivene jastucima imamo i veliki separe nadkriven tendom. Flybridge je od posebnog značaja. Prednji deo je pokriven čvrstom zaštitom od sunca i tu se sa desne strane jahte nalazi veliki i pregledan komandni pult sa kormilarskim upravljačem i 2 udobna sedišta. Odmah iza je smešten bar pult sa grill sistemima i sa leve strane je veliki sto za ručavanje na otvorenom. Na krmenom delu gornje palube nalaze se lepe i udobne platnene ležaljke za sunčanje i relaksaciju. Azimut 72 je impresivna jahta, visokog kvaliteta i najvišeg svetskog ranga. U Benetiju su poželeli da obogate nautičku ponudu za svoj 145. rođendan. Čini nam se da su u tome i uspeli. Beneti Ocean Paradise. Kompaniju je osnovao gospodin Lorenzo Beneti 1973. godine, a u početku u ovom brodogradilištu gradili su se drveni brodovi za potrebe lokalne i međunarodne trgovine. Nakon Drugog svetskog rata, nestankom drvenih trgovačkih brodova, ovo brodogradilište je svoju proizvodnju preusmerilo na proizvodnju čeličnih plovila za lično zadovoljstvo i tako počinje istorijat gradnje luksuznih Beneti jahti. Tokom 2013. godine, za svoj 140. rođendan, brodogradilište Beneti je porinulo luksuznu jahtu dužine 55 metara. Ova super jahta nosi oznaku FB 263, a nazvana je Ocean Paradise i to u potpunosti zasluženo.
Osnova ovog plovila je već ustaljena i potvrđena Benetti platforma koja je nadograđena vrhunskim dizajnom i konstrukcijom enterijera. S obzirom na to da je u pitanju mlad i veoma dinamičan biznismen iz Singapura, vodilo se računa i o njegovoj viziji plovila koja će njemu i njegovom užem okruženju pružiti nezaboravne trenutke krstarenja, ali i omogućiti izdavanje preko čarter agencije što će vlasniku doneti i određeni profit. Izazov dizajnerima bio je poseban zahtev vlasnika da se obezbedi stalni kontakt sa morem, bilo da se gosti nalaze u glavnom salonu ili u prostorijama za ručavanje. Ovo je zahtevalo da se stvori prava kombinacija neprozirnih materijala, pleksiglasa i kristala, čak i u podu. Četiri gostinske kabine nalaze se u potpalublju, čiji centralni hol je povezan sa foajeom glavne palube. Sve kabine imaju sopstveno kupatilo, a i veličanstven pogled na more koji obezbeđuju prostrani prozori. Vlasnička rezidencija je u krmenom delu glavne palube i prostire se njenom celom dužinom. Ima ogromno kupatilo i bočne terase, a za posebnu atmosferu dizajneri su učinili sve kako bi upotrebom skrivenih LED sijalica ona dostigla maksimum. Osvetljenje je inače bilo primarno tokom celog projekta Ocean Paradise, kako po pitanju prirodnog svetla, tako i po pitanju veštačkog, koje uz pomoć specijalnih filtera i toplog bojenja omogućuje dobijanje boja kao kod prirodne svetlosti. Interesantno je da vlasnik, gosti i posada imaju odvojene prolaze, a istovremeno je usluga uvek dostupna kako u privatnim odajama, tako i u zajedničkom prostoru na jahti. Da komfor bude maksimalan, smišljeno je puno detalja. To su automatska svetla, vrhunski nameštaj, mnoštvo odeljaka za odlaganje stvari, a pravi začin je krma plovila koja se otvaranjem garažnih vrata doslovno pretvara u pravu malu plažu. Uz bazen sa vodopodom na platformi za sunčanje zaokružena je vizija mladog vlasnika najnovijeg Benettija, a osoblje brodogradilišta je još jednom potvrdilo da uz punu posvećenost ni jedan zadatak nije nemoguć. Veoma je važno da svaki nautičar bude dovoljno edukovan, tako da direktno može da primeni postupke i mere za spašavanje na vodi. Nije dovoljno samo pričati, pisati o tome i čitati propise, već je potrebno i primeniti ih u praksi. Sigurnosna oprema je obavezna i veoma je značajno da se preventivno pripremi i smesti u plovilu radi spašavanja ljudi i preživljavanja na vodi. Ovo je važan faktor koji mora biti prioritet kod dobrih i progresivnih nautičara. Zbog toga smo napravili kratak pregled sigurnosne opreme za spašavanje ljudi koju treba da ima svaki nautičar u svom plovilu dužine do 7 metara sa ili bez kabine. Za veća plovila i jahte postoje kategorizacije prema području plovidbe A, B, C1, C2, C3 i propisana oprema po solasu koja je veća i zahtevnija. U obaveznu opremu spadaju aparat za gašenje požara, odgovarajuće veličine, ispravan i sertifikovan od profesionalne službe. Prsluci za spašavanje, a neophodno je da ih ima 10% više od registrovanog broja putnika sa refleks trakama. Odgovarajući setovi za prvu pomoć, za izbacivanje vode iz plovila, kao i set za održavanje čistoće. Bokobrani ili vazdušni plutajući jastuci za spašavanje sa kanapima dužine 25 metara. Oprema za signalizaciju i upozorenje u slučaju opasnosti. Signalna lampa, jedan kolut za spašavanje sa 25 metara kanapa debljine 6 mm. Mornarski štap ili kuka za izvlačenje, baterijska lampa i reflektujuće ogledalo. Komplet alata za održavanje mehaničkog dela, motora, propulzije, elektroinstalacije i kormilarskog uređaja. Rezervni delovi koji osiguravaju rad mehaničkih uređaja u nuždi.
posuda za prikupljanje otpadnih ulja i masti, 2 vesla, 2 noža i 1 manja sekira. Uređaj za zvučno oglašavanje, pištaljka ili brodska sirena, 4 bitve ili neka druga oprema za privez. Rezervno ručno rudo ako se upravlja kormilarskim uređajem. Sidro propisane težine u skladu sa pravilima o gradnji čamca. Sidreni kanap ili lanac i 3 užeta za privez, a poželjno je olujno sidro. Toplo odelo ili prekrivači za zimski period. Poželjno VHF radio stanica. Sigurnosni pojasevi na jedrilicama i gliserima, sigurnosni vezni kanap na jedrilicama kao i sigurnosni ključ za gašenje motora. Priručnik o upotrebi opreme za spašavanje ili uputstvo u plastificiranom formatu na vidljivom mestu. Uzimajući u obzir nepredvidive situacije na vodi koje mogu nastati bilo u letnjem ili zimskom periodu plovidbe, osnovno pravilo je da se održava komunikacija sa kapetanijama i ostalim profesionalnim službama za spašavanje. Podsećamo da su informacije navedenih službi i trenutno praćenje situacije na vodi, odnosno dobijene informacije o meteorološkim uslovima od presudnog značaja za planiranje plovidbe i donošenja pravilnih odluka koje neće ugroziti bezbednost. Sada ćemo zaploviti luksuznim katamaranom Helija 44. Brodogradilište Fontaine-Pajot je svetski lider u gradnji kruzerskih katamarana. U svoja 2 postrojenja u Francuskoj grade vrhunske jedrilice i motornjake, a od osnivanja do danas naziv brodogradilišta sa ponosom krasi trupove preko 2100 dvotropnih plovila. Helija 44 je 19. po redu model porinut od strane ovog brodogradilišta. Evo, nalazimo se na jednom prelepom modelu Fontaine-Pajot, model Helios 44. Koje karakteristike krase ovaj lepi katamaran? Znači, ovo je trenutno najbolje prodavani katamaran na tržištu općenito. Brod na kojem se nalazi ima 4 kabine, 4 WC-a i karakterističan za jednu čarter izvedbu. Brod ima 2 motora, 55 konja, postiže brzinu nekakvih 10-11 čvorova, maksimalnu. Cruising speed, znači jedna normalna brzina s malom potrošnjom nekakvih 8 čvorova i ta troši između 8 do 9 litara. Impresivne performanse, optimalna bezbednost i jednostavnost rukovanja osnovne su odlike ovog katamarana. Odličan dizajn obezbeđuje prostranost u svim segmentima. Zaštićeno i veoma pregledno kormilarsko mesto direktno je povezano sa kokpitom, što omogućuje nesmetano kretanje. Široka klupa, pored kormilarske, pruža mesta za 3 gosta koji mogu na najbolji mogući način da se prepuste čarima jedrenja. Ergonomska paluba omogućuje centralizovano manevrisanje, a bum je lako dostupan. Vrhunski dizajniran salon na glavnoj palubi potvrđuje izvanredan stil ovog katamarana i čini prostor savršen za relaksaciju i užitak u veličanstvenom pogledu. Spoljašnji i unutrašnji prostor Helije 44 vezuje kuhinja koja je integrisana sa unutrašnje strane. Tokom sezone, kada je sve otvoreno, dobija se ogroman prostor od neverovatnih 50 metara kvadratnih. Veliki sto za ručavanje i klupa omogućuju smeštaj za 8 do 10 osoba, a komfor može biti uvećan sa opcionalnim dodatnim spoljašnjim frižiderom. Salon je veoma moderan sa obiljem prirodne svetlosti. Navigacioni pult je okrenut pramčano, a klupe imaju mnogo komora za skladištenje. Kabine u potpalublju imaju dupli ležaj i fantastičan pogled na more koji obezbeđuju veliki prozori u trupu.
Helija 44 je zapravo osmišljena kao ekološki kruzer. Rezervoari vode su kapaciteta 750 litara, dok su komore za hlađenje 190 litara. Alternatori su 115 amperski, a AGM akumulator ima 4 puta 150 ampera. Navigacija i eksterijer osvetljeni su LED lampicama. Opcionalno moguće je naručiti brod sa solarnim panelima kao i sa hidrogeneratorom i turbinom na vetar, što poboljšava i ovakvu izuzetno visoke performanse. Ko su kupci katamarana ili recimo ljudi koji bi želeli koji uzimaju čarter? To je odlično pitanje. Katamaran je meeting point jedriličara i ljudi koji vole motorne brodove. Znači, stari jedriličari kojima je dosadilo biti mokri, nagnuti, da im padaju boce po brodu i da realno u nekim uvjetima ne uživaju koliko bi trebali, bježe na katamarane jer još uvijek imaju jarbol. A oni drugi koji se boje jedrenja, žele stati uspravno, žele imati određen komod koji su noći na motornom brodu, upravo kupuju katamarane. Znači, trenutno kupci katamarana su jedni drugi koji su imali prilike makar jednom u čarteru iskusiti koje mogućnosti katamaran pruža. Preko 30 godina i više od 2100 izgrađenih plovila svakako su dovoljan reper za ozbiljnu prezentaciju imena Fontane Pajot, a verni klijenti su nagrada za kvalitet koje ovo ime nosi sa sobom. Mala brodogradnja u regionu, a posebno kod naših zapadnih komšija, razvija se neverovatnom brzinom. Pogledajte plovilo koje je privuklo našu pažnju. Nova Lady 660 dolazi iz Pule. Privukla je našu pažnju svojim prepoznatljivim stilom i zbog sličnosti koju ima sa svojom prethodnicom Lady 600. I ovog puta svaki detalj osmišljen je vrlo praktično od krme do pramca, isto kao i na modelima 600 i 800. Plovilo je zamišljeno kao jedan odgovor na našu Lady 600 koja se proizvodila 7 godina, stotinjak primjeraka i evo kako slušamo i pratimo tržište, trendove, znači komentare svih tih naših ljudi, povratne informacije, sugestije, nešto ajmo reći sa norveškog tržišta, Švedska, Finska, Norveška, Danska, evo tu smo se malo plasirali, a prateći sve to osmislili smo jedno plovilo, recimo multifunkcionalno, koji pruža, ajmo reći, u dosta malom brodu 7 metara i 30 preko svega sa 2,50 širine. Recimo 4 kreveta, sudopir, kuhalo, WC, frižider, znači bogato opremljeno plovilo za višednevna krstarenja na njemu. Brod je namenjen porodicama sa manjom decom, starijim nautičarima, a i za dobar i lak ribolov zbog svog širokog i dobro zaštićenog kokpita. Pošto nam je vlasnik brodogradilišta pre ulaska na brod ukratko prezentovao osnovne karakteristike, krenuli smo u razgledanje. Brodograditelj Marcel Brkić pokazao nam je funkcionalno rešenje produžene zadnje klupe u kokpitu na samom ulazu u brod, koje se sada prostire celom širinom kokpita. Sa inog šarkama omogućeno je podizanje dela sedišta zadnje klupe, čime se dobija slobodan prolaz sa krmene platforme u kokpit. Rešenje je veoma korisno, naročito tokom celodnevnog boravka na vodi. Povišen naslon i stranice kokpita daju veću sigurnost i udobno za sedenje, kao i bolju zaštitu od spoljašnjeg prskanja i zalivanja vodom. Tu je postavljena i rasklopna tenda sa inoks nosačima koja pokriva ceo kokpit i lepo štiti putnike od sunca. Dizajn prati smernice postavljene kod većeg modela Lady 800 sa krovom retro stila u boji trupa. Integrisana su takođe 2 solarna panela za dobijanje električnog pogona i punjenje akumulatora. Kabina je uspešno odvojena od kokpita celom površinom sa aluminijumskom staklenom pregradom na kojoj se nalaze klizna vrata. Prozori na kabini su modifikovani i moderno ugrađeni u bočnim stranicama kabine. Veoma uspešno je postavljeno i prednje vetrobransko staklo koje je iz jednog dela i prostire se prednjom širinom kabine, te se time dobije preglednost i sigurnost prilikom plovidbe.
Kabina u prvom delu ima stajaću visinu od 195 cm. Ponuđene su dve varijante, sa odvojenim toaletnim prostorom ili sa integrisanim toaletom ispod kreveta, čime je omogućeno više ležajeva. U prostoru kormilarnice i salona nalazi se sa leve strane separe prostor za sedenje i ručavanje gde se sto prema potrebi spušta na nivo sedišta i dobija se jedan dugačak ležaj za spavanje. Radi bezbednosti, prilikom spavanja kada je more nemirno i ljulja se brod, bilo bi poželjno postaviti sigurnosnu mrežu ili platno duž ivice ležaja da ne bi došlo do pada u toku sna sa te visine. Prostor skipera za upravljanje i kormilarenje je funkcionalno urađen i pregledan. Pult sadrži komande, instrumente i prekidače i sve je to na jednom mestu instalirano i lako pristupačno za jednostavno praćenje i kontrolu rada motora. Tu je sigurnosni ključ za brzo isključenje motora u slučaju neplaniranog pomeranja skipera sa njegovog mesta ili pri uočavanju opasnosti u vodi oko motora i propelera. Ovo je plovilo koje je zakačila certifikacija 2015. godine. DNV GL je kuća koja je certificirala plovilo u Hamburgu. Znači, to su danas najnoviji standardi maritimnog stabiliteta, smještaj opreme osoba na brodu, spremnika za gorivo, znači gdje morate imati inspekcijske otvore za čišćenje na njima, transparentni su da se vidite kućina u njemu, da uvijek znate nivo provjeriti i putem instrumenta, znači da ga možete fizički provjeriti, smještaj plinske boce da je izvan plovila, znači u slučaju istjecanja plina imate danas jako stroge norme, znači gdje se sve to mora pretočiti u jedno kvalitetno, ajmo reći opet ekonomski isplativo plovilo. Odmah iza sedišta skipera smešten je manji kuhinjski blok za pripremu hrane na gas i frižider. Treba naglasiti da se boca za gas nalazi u spoljnom zaštićenom prostoru prema propisu o sigurnosti i bezbednosti za upotrebu gasa. Lady 660 je novitet koji već sada pokazuje svoj unapređen dizajn uspešno i u narednom periodu može se očekivati povećanje broja naručioca i veća upotreba na morima, rekama i jezerima. Srećno za Lady! Sa željom da vašu plovidbu učinimo lepšom, ali pre svega i bezbednijom, potrudili smo se da vas u isto vreme zabavimo, ali i informišemo. Nadam se da smo u tome i uspeli. Vidimo se za 7 dana.